ban rai ki gwanter jechen bor chaja luang ka wany anwar wai am mi chaja luang ka wany anwar wai am mi ka ruade so melede alan midit re duaran kone kon lan wari jechen bor buma ban chana me kulaling ala gwanteru mi che goro no be anyen la mula ni jika beji mulika beji gor ka pingwan mi de jika jala gwanter aledo. Okay, so gwanter lan mona lede. So right now take me bana gwit gwad men o gwanteran men yinka kon o edwal bu kon yingach jiteran te yinka kon tema kon e ko lan wari ka dual shaga bu cholo no ken ne te ngeng chicken ngeng ken ne te dual. Okay, man dual ka ba kunya gwad men men biya ngach ala gwantere siang gwanteru. Okay, gwanteru jiran mugur jeno be jimak laro da mele pin ka pin be ji gor ke pin ameni mi che ji jege yo be yu yan mach banne ti tenen kon ke te gwada me shiga ne te lonkor shiga jikur this teten ka ted. Okay, rudien dial ka ted te jang to kel te gatan so ne dial e gwi kon ga ti ka ted akane de kon ala mi shiga ben gwada dan jaj apanal che woka ka nasir ke wokan kapan ga ke gwada wogatina lakan meja duwa ja ngut kanan so gwantar muteri gwantar mo dwal ka jo ko chicken tele ground force mi lon kana bikan ko kaping kana na ba ko chicken kaping kana no chicken de lon ka kaping so biya ngaja no ken jitaran kanidi dual so chicken ter chicken lon ka chicken de nyen kay jejen borba so jejen bortel ram tiaba. Okay, nuar jejen borki nuar wayami teram tiaba ka bom dana teke ke so na medi na ngach. Okay, de kon diala ngaj manana lehrode chana jo ma million gwata me men run palpin chana linkel kama roda ka fanjak citat chawa gon gaje kan ka atar gon kan jaga atar babur chaben katri ka me ban gaje mayorati ka atar cha atar chebuk so me chebugo ci waita mi kan SPL mai group ten tongo chara yot jok chabok pada ko e to bok charo lerit chalo jok changa ju do khur nyam ka diel mi cha mai ti lem ne kan ja ga dwaje kan distan na te tin changa ju yes bo to kor nyam woni mi chalo jok lu nu tam ko da dial to wot ka tet waita mi kan SPL mai wo ndaga diel wona ka atar wona ka tunja tele mi shile tin no mo ta ka kwat ni ken ban no ni development ni ken ko to aban the main topic ko wala mo kon jode babur sim babur mo manen kon mo manen ture de mo so ne wala le ngalo babur na babur tet nang kan la sanctuary la wo yere jen gwa te ga dien de ye ken dial tin mi de bom dien ke le ute tin jen babur no kan e to re babur so kamai te ala re babur ko which mean babur kore chera ke ret dere ben dere area mithie ko wi re wadaj ma so ko ne to char long barar bi ko barar ne re babur so chiga barar ba khur betere kan ka gron tagre babur so a matter of ta ne ko ma charo ril no mo da ne kel mi pe ni re babur no it can destroy many part of it ko mi do pen tin ga ta gwi ni jamon tam ne wan nak ke de pinto to ko la de mi ndi to de pinto da ko wang so the destruction mi de no so kake chi dun kur mila gur ken ne be adu be pes ene ko la ngai ken wo there is a risk ku ana me chi du re dum ne ndi ala kon bagana
so jen babur ni no shir ga ta gui kono jam kan ne rin ngwan to jen nan kan ta la ta de je yes babur te mai ting wara ide timi che one direction mi che pace in a short range da dong wan da ngar lakin ngai de kan ne ko ngai ko so shi metero ya pace metero wona ne giant circle mi cha gol ko dwaje mai ti chum dukude barabar so she very big deal me de lat jan ko la lu ga tat ne ri nyin wan ko kor no ri chware gor ke wor ne ga babur ko babur mu je de manang en dia en tar bi arong le so mu ko ko koro ken we ga ga spdf we ko koro ko da ko lead ni mu de tar ko lead ni mu ya tar ko final we tar ko da ko babur mu ya tar final mana to up to the end of the day you can belong cha ko no ri belong. So beteno now moralan che take a mix take ne de go maybe chu kor kon nyan che mi to kana ter yu ta da ne de to chang ku chma khal de take threat che take some optical based on one and yeah so the dial can yin kur withdrawal military go be withdraw tactically one of core mitaka card of war ku misha go jadu be jala ko moral me jelo jamu kadong ku mbake la baga ta ne nam ke yu ben ngwan ka mas lakin mi jogo pen ko yo mi chi ko ngwan nan la gwa di ngor kan moral en bo pen mas den bo pin ne one can kake because situation you ko assess and then big evacuate in time we should go now and see problem they can be in Nasser like Tanan we corner ke milling corner Nasser we are due can apple we are due shirede jala gwami cha jang no one long ta kan nagrede ti cha ne kan go wanken so jadwal che inflicted kake ti ngai rane u kane ti cha ne wan ti ya kana ka cha yu ne go kor akwai ba queen rodien ka tin aron nan ga ma ayeran ka take a feeling of when something like this may happen so chi ji en we are du ja ban tin chi ga betet around matar ka unimis minga yere nater unimis nater jen jikan betane jamo kam la dual goro so mun no we ya no was war so the whole place na who can guide along a matar so when me bo take access me go ja what takbo ne no content la white army ka spela mayu mani ko robo shi ko very strategic mi she ko we are do so under the other we cannot feel like when maybe chikorche chabom kind of bomb sijen brother alaka manam gwado kon ngor kon bagocho it's a matter of days of week yeah roja mo jenta nan in ndin rojo den tiani ku when let us be strong bomne bingwag bu rode alaka gwaye chirka jo shalingo gwasa me janlode la menen yena me babura me jene sanctuary kaka chire gwan me bega de ten lo yegen me jantan so bianga jeno na me cha yado la tok teram de survive kaka so jena mone ka jenda na ngete na mone alaken chimen shaling alaken doj panya nan bat chicken wotiaka lakan doj nan yo mi nga cha ga nyoko wo de yo buka bat ko ngeke na gwa mi do yo penten ajan dag de en de vabamo en babur mon gwa an ban yo jomro dien please yo pero jeno bi nyo ane ko ken en biate mal bye bye.